Ga South Mensi no assembly no oboden nsem atodwa nyina afa na anu adanso ye to ye yiri kwafa obata ne ma mewi ase na nkwada ne mu mienu wonam so afri ma wo Babadongo ye no eben new botia no na Mensi no assembly sese wo twa mpanimfo no abehwe abeyi yinsu ka mo na nso mprempre de wo hwe na abusua ne mu nika wo munya nkwa no wotuma pa biaye ama wonum atena. Mensi Krachi Ga South Joseph Nyani akwa pro ewo amiamia wodo a ensuo etoye ema emofra mienu ehwere wo mo enkwa o kire se de asie no akoya rewo sempa nenso ni animu ya de mpanifo de hyehye egu akwa mu a wo behwe asi ensuyiri ano kwan se be ya ensuo etobie mu a atoye nchem kase sei ensibiem wo srese aban emmoa se be ya wo betimi ama omanfo baabi na wada problem ewo hodo a ese nyina ye gitum se sa enclave hodo mu nyina no you need any proper drainage system wo hodo mo it just essential to a ensure na kasa e fani ni way ensure ato but say affect you and then ensure na affect you that so clearly say central government paper to our aid now you make sure say sa enclave hodo mo nyina no e benya a proper drainage system essential to a ensure be fa drains no mo na amasa de asiye no ansa asibio enwechi okade to aso say abusia wahwere emofra mienu yi assembly mpanimfo ehwe no asi 2-bedroom residential apartment e de ama wo mo. It's unfortunate to say issue with and I say yeah life we lost a life out of all this. It's very painful. They made to me we are working with central government to make sure say they will come to our aid. Nasa area hono munyina no. Drainage system no ebetimi aye correct.